Kubor nakaslem jong Nausan Hima. President kaseng Voice of the People Party uba Arden Milo Basayoman ulapan siya shikilat patay kubor hakabe day ba kajing sapriang kadur bayashan nang bot uba amazing kurba bat bun ki balamud uba amazing unyaso bat ka VPP nakliang uba Arden habakran shikilat patay kubor ulaang ba kajing sapriang kadur kam day ba uwan ban penyaso handai kadai kajing day shibahing hasam bat haduk benta na po soyong 4 don dukot na kaseng VPP. Katu ka ditang kajing shondur amazing uri ubahiyeng hakajing day bat ubang ito te abangi kendo ngi ju shondur mo kumbalong mata bon ki bay shondur bo Arden te ki bakwa tiket lesi na ka constituency ke shondur bana kamut tambal ai shondur bo Arden la yo tiket no nei te kamut kan begini ki khna samlam ta ki bakwa shondur ban ngal ni ki paj ba ki kendo linti Arden ni kwa shondur ki bu status maki lani dangadon mga ngabu bakin mo bagin syukran be ka politics kan ka jing de parlok ro te ka jing shondur ka jonga bu amazing kadai kum si yeng si parlok ban ngai shon bagi para ka jing uru baro si para te kamdan e ka politics sangta kan hadu mentamane amazing 4 day ubri jong ka yurpi le ni udkhot jong yurpi ngindang lek ban pun udkhot 4 don udkhot ahapo soyong constituency jong ka VPP ndai kumba ka VPP kalik ban enroll kalik ban punrung dukhat keleng minin ngidang wan na po mo tharasyan mo kinsi play ngidang lek keleng te ka soyong ru kadi ka wei constituency ka bangin lek ban punrung te pinsai sha hang taken dang ngila lek ya kata enrollment pinsai ke kita ki bandrung bat ngike te yamanta ngim 4 don VPP dan ni dukhat VPP hapo soyong constituency